no mwele tuenda kwamba kumenya na gutaukirwo mugomo wegie nurses daici ni magomete na umuthirigo mugomo cio giradi ko yakana hashira gimno tureyurio na ninge yurio na tawe mwiroreri ke yuria ikari nurses magitura magomaga nurses yakari kimendaga ni justa mamenyaga uria marenda ni kuhenio mahenagio kana no gutura matura manegenaga macio muthiri mutenda kwariria muthenya wa umuthi ungikorwo na kiuria kana woni twina secretary wa branch ya Nairobi etagwo Eunice yari kitio kinya goko studio shito na rutaga wira kule thibitarĩ-inĩ ya Mama Lucy Kibaki ni gukira mundu maingĩ muno megie mathina maria mageragira makiruta wira wao na niki kiratuma niki gikimaretia na hinyo ni gya guteithia we kana ni gya kwiguna kiumbe macio mothe muturaria muthenya wa umuthi ugikenda gukiuria kana kwaraniria na ithuĩ namba itu ya SMS ni 2288 kana 22488 na norewe ukwandikore na social media no thi Facebook page yakwa Njoroge Uwagereji we mwega Eunice niko wega muno nikirake nikato makite mumaku we sawa no kuigua uruto no amenya leaders maiguite ne morota wa muno ne andu ta Inooro koro ta ni guthomeire message iria cia bila gutu Inooro Rucini andu maiguaga makirigwa atiriri kai nurses ni manema kiruta wira mwega no niki ni muna tanyo mataramu understand kana to mataramu understand nurses makoro na mathina maingi muno tondu nurses ni Kenyans nurses ni aciari nurses yo no ni marwaraga no amenya uguo nurses ni marwaraga nurses ni ando nurses ni menda kuria ona nurses gutire supermarket ya ando yangi nurses reu nurses mahinyiririo kaida kaingi muno na nikio twambire kuona ni kaba tuthondeke kiama giki gitagwa union tondu union ire twenda gucu maundu maingi that was the reason atiriri Eunice akitoka tukumenye nitagwa Eunice Ngari na de muguzi kana nurse da dutawira Mama Lucy na dutawira mathibitari maingi muno Kenya tena miaka in practice 26 urutera nurse 26 years ugo ni ukorete thirikari ginyere ya Moi orio wira ginya Moi ginya Kibaki marina ya uhuru kuo mathina maria mothe makoretwo uire ni wa nurses ni demo any do experience ona miaka ndina miaka ta 50 oguo na kaidrone kai ne gukena ngoro tereketuzo keginya twajiririo horo wa nurses agirie guthoma ta miaka igana mathoma miaka igana nurses mathomaga we level difference ya nurses kwa na level ya certificate mathoma miaka 3 level ya diploma ino yetagwa registered nursing ni ya miaka 3 na kwina degree na ginya PhD ona mario guku nurses so tukora different levels mudu wa dikuria nurse ngire kana kora dikuria ya guthomera nurses uthomagira ki mudu wira wa nurse ni uriku muno nigetha andu madema utauko nigetha gati ya kurishiri itari ciaku ndirege kegwire wira wa nurses ni mumu na reke gwire nurse wira wa nurses gutire mundu ngiruta gutire ini drakela taru hede mwe mugomo-ini andu ni marakwe na kwina ndagitari mundu ungiruta wira wa nurses ndera ngona atiriri ndi mutiri mugomo-ini andu ni marakwe thibitari na kwina ndagitari kwina specialist kwina andu aria giothe no andu ni marakwa nurses kai wira wake ari uriku wira wa nurses yona andu ona ingiaje kuandika ibuku ona andu ngethira but in short reke gwire nurse ena skills special cia gutungata arwaru ungioka kuria Mama Lucy kana thibitari o yothe the first person ukoraga ni nurse yes nurse agakuoya blood pressure agakurora uguo weri tiwa gweterera ugatwara na hau kaikio na hau ukoya blood pressure ugekwa general examination from head to toe ucio ne the first thing ekara alafu ogoroni ka emergency kwe aria skilled few
tanire unodo ni unodo wa miaka na rege nie de na speciality ya ICU nursing kana emergency services kwe services imo iti getara dagitari nigetho kenigetha ako he those services, so the nurse will do those services first even before the doctor comes. Yes, they will, from there ogorowe mulwaru muno wodi watwarwa ogotwarwa kwe the first person okorone nurse akuhe ogorone drip agicalculate ga ke na ekegwere no gothi makegere dagitari ataririe ni go ucio nake tago nafu akiwe wagire wa ICU ore wa wandire kwera ko interpret kwe resource do giona dagitari okete hau kuga ati this is akwandika but I also interpret. Yes, it is almost the same thing, like at their level, not the same line, but level of nursing. No mwaka where umenye givimi kere kiraugatia. What is the repercussions? Ogoromodo nyoka ena, for example, accident ire are Mathibitari. No kumenya the volume of fluids ile ogehe modo shio nigetha ahote kuriuka no anyita reu giuga we play a very important role in the health sector together with the doctors tutigiupia tare ule utoletia ureke dekie jugia kerere wakati vitali maybe ina kwaga mai na ke goko he mai 1 2 3 goko ogrone ne are moka mama matege manetio gutungumanio na ne mekora ke ugatha bio uge kama udumone from there are so many things regire ukona in that ward ire kwena arwaru aige ta igana kana mirongo nona yutule ya nini tutigeota go capture each person na modo okaga na needs yake different different needs na nasi yosho no kohota kumahe dawa arwaru yosho the vital signs every time kuri area mahinyerekete mono moya go vital signs very much regular ukirare age so needs yao ne different Tarekedio mudu no atike no ime nursing agere dagitari atike dagitari nikuri makago kana dogi tigiri gikora we na qualifications ya kuigira medicine re yeah no we can medicine even when you are a nurse with this qualification ira shire de kana yes ruri katoke horo amathina ma miaka 26 no makokoro ni wonete maundu maingi muno magerire mai magina magerete ruguru wa darasha ukerorera thino wambirie ri wa manasu kuona ta marahinyiririo gukira ona marigitari ona gukora tuna mwa marigitari makanjana na nasi no rigi wakora manasu ni mahinyiririo muno miaka 26 ri kuma thirikari ya moire ni hamwajire kuona ru haha gatutira twaririo wega rumukija kuona tikwega kuma thirikari ya moire kegwire twajirie tene kuona ni turahinyiririo kimaisha tondu no amenya riu entry tuge certificate entry uguthoma miaka 3 na nuthu twathomire miaka 3 na nuthu miaka 3 na nuthu ri out kamya miaka 3 na nuthu ri kamshara ni kanini. That's number 1 na tuina family we are yeah kamshara ni kanini ogoro kamshara ni kanini ri wira na guo ni munene na sida korwa na social life ke gwire dangi korwa na social life todo ogikorwa na arwaru 70 o mekire maundu macio motheri in the evening ri na ndogata gwekondo ona ndogihota gwekondo riu wira ni muingi wira ni munene na gutire mundu ungiruta wira wa nurses acio raiguanga ki labu no korora tonyamu twao dagitari ni kwandika na arathie riu nasire ugutigwo na murwaru murwaru ukoragwo nurse riu ri tukiona atiriri riu twina mathina maingi muno mathina mayari ndungihota kuhando mathina maya uri wiki no tuunganire turi nurses tuone atiriri tungiformu union ri tucoke twarie na employer ri to agree ni omuratu hinyiriria wera ona gutikorona ogorone guo
dawa gutire na arwaru matiramenya ka gutire dawa mona ata aya no maratu ima dawa na gutire tugwika atia tukiuga riu miaka igana mithiru turaje ta miaka 2013 nio twaheirwo kiama kia nurses gikiregister igotine na in fact kia register igotine with a lot of problems todo twathire Mugomo nigetha kiregister aya geaga we muti kuheo union anyway final twaheirwo union ikiregister trakeguri tiri daitari mari hago wega gukira nurses na kunene muno ni mari hago wega ni mari agwa wega no di kweta twarie muno wa kada icio ingi todo ogro tuge kindu ta risk no igwa kwina nginya ebora mundu ebora ri the first person ikoragwa ni nurse mundu uyu uretwo ndagitari wa pharmacy oyaga tutawa kauga next ucio ina risk ukira ndagitari eni edidaga hari ogwo na matitanagia nao amwe na matitanagia na murwaru nikio ndirakwira atiri turi ahinyiririe tondu risk ri mundu uretwa seremu arauga risk mareo 5,000 toheo 5,000 ri uyu raheana dawa uyu raheana tutawa hari dirisha ini ri aheo 20 tajira justification iyo iko seriously ya nikio turauga atiriri union iri ndenda ku fight muno thirikari yendaga to agree on a few issues, working conditions to turore urwa mushara na tutikuga ati no mwaka tuheo icio kia hinya no an agreement ne kuga atiriri nie nawe ri let's agree tareketuke haha gwaku tareketobeke distari yaku ya Mama Lucy Mama Lucy mwena nasi zaigana Mama Lucy twina nurses around 180 plus todo nyu kwe ama maro gerereka na amwe mara retire around 180 between 180 and 190 how witamune na distari ya nurses ando orugamire nurses mwe no ciori ugimidi distari nurses taigana nigetha riu igwa kia ciothe ni mata kuruta wira tuke tobe turore ginya staffing tobe turore riu hore wa kana wajani mko muri anini tukora turi anini few itabirie na kuwori uri shift imwe ya nurses dogiuga kari no gwirire riu for example standards here she haneto ni WHO ogoro ni murwaru ni arwaru aya general ward ye matare ya hinyire kumuno kari unasi ayiro ni kurora ogoro ni for example award ina arwaruta aigana ata 50 kwina nasi atatu kana umwe kana eri ashirime kwigana matigeigana nitodoro ntaigana majo WHO maheanite standards ogoro ni arwaru aya general no urore arwaruta 5 kuguru hado ha atatu korombe kindu 10 ogoro ni maternity mamare ogoro mama wa maternity araheo mwana aroro ni nurse igire eika yes nori kurathi atia nori kuhana atia situation ni hana ure tare ure ogoro to arwaru ara maroka ti arwaru ni aya marahe ciana like for example 40 per day kana 40 per day maheo ciana 40 per day na shift imwe ina ndweri kana 3 nwanyita nasire ogoro ni orashugurikira mama ari imwana igushugurikirwa no nikyo meda kongege emergency re ne tureda nasi ugi wa gatatu ogoro ni theater re tureka operation twina ndagitari na ari agire after operation oyo ule wakuthiururukari eku tiga mushahara ginya kunyiha muri anyinyi ni na rure thina ongedirona ri uhoro wa ugima mwiri ni wokire ruguru wa thirikari cia kaunti ru ruguru wa Kidero taru ruguru wa Kidero kuna agreement ile mwaigwanire ino irarehe thina ni tumite Mugome tha ici ya ati council of governors ni mekumuhe mbeca maigite mekumuhe mbeca cigana na nikimaregete council of governors matituheaga mbeca nike ngwire uria gwathire ri
gaja ino itakuwa recognition agreement twajirie ku recognition agreement with the national government before devolution even. Before devolution twali na agreement na national government. National government ekiugatere ru 2013 ni kwage ru ogatuzi yo ru ni services ne ciatwarwa ko county. Reu mo gukaterere mo weta mo kurehe forum neither mwariririo horwa CBA eno yanyu with the county government negetha mugena uiguano negetha mo agree on these terms. No riu reu toiki kwa county government no riu tutigekio muno todo kwena services shiraheanwa from the national government ndio kwena Mathibitari spinal injury it is under national government Mathare blood transfusion centers makorago under the national government. Those services they are shared. Yes. Reu tukiona terere todo twena nurses from the national government and county government tuge na joint forum which was very healthy. A joint forum area radio horoa CBA todo recognition yes, in both the national and the county government and the union of nurses. Yes. Then you are kile ori nimwagererwa mushara. Kana mwigwanire basis ya risk. Shigana twa mushara ri tutiarererio horo wa mushara tondu no amenya ru uyu commission yo na ya SRC ni raheanire guidelines ya mushara na tutinge overstep the mandate ya mishara no ya SRC. Yes. Bonuses na risk allowances ishine shirumina dina nashi. Reu ishi risk allowance ri nikyo ndira kwira kwina disparity amwe makaheo ishi agi makaheo ishi no gerora justification ya nurses is at more risk. Research initiated tegerekiro Kenyatta irauga nurses 30 times higher than anyone else. Wana marora kama kigeria gutiri. Yes. Taruli na taruli skara wanshiro gera nurse aheo omorita bashiga na wakirathi gya the few wa entry wa kumadhukuru. Te risk ara wansire iraheana gwa 3,000 na 800 ya mudo aima college ru akagira just an entry. Risk allowance it is general, it is cutting across everyone because tondo no to rutawera you can work umode de rutawera theater usio garuta accident and emergency we mudanyo usio beka kwa maternity it was cutting across. No le disparity no ya risk re ogirora risk ruta ebora neyo no ithio to gwetwa toka manie bora kolera neyo you know those things so let's risk allowance it should be looked at who is at more risk. Leo nikiadra kwira mamoyo oyo commission yeno yake ri ne aheanire na let me say clearly hard madeti ya commission yeno ri tigotwera tikana tikwera government this is what should it is advisory which can be taken or rejected. No tutirali yobu muno turauga atiriri involvement ya commission yeno ri ni I involved from the word go. Yes. At a point neto adikire as a union tukiadikira commission tukimera atiriri ahari muratwira ni mwekire job evaluation no mweka job evaluation ni mwarorire 1 2 3 4 ni mwarorire miameno kama doma matatu ni madoma ariko matatu rona mataroretwo na njire yagirire ta ishi turona ta allowance issue allowance mara muhegiria kuna 800 mugeda stashigana per person. Let me say na tikweda ogoro madaktari mara heo ngiritu edire na si ako heo ngirithano niki ndaguboga kumikana na 15 ise turake he to 15 employer na to discuss ile maundu maya na employer ndego gotondera na tahado hadi kifu 15 giri no 15 na 400 nisho employer ugire to comfortable kumuhe girishi
15 na 400 na tutiaregire giri 50 na magana mana ni akirio ndakwira agreement ne njega muno tondu ni kwaria turaria riu twina agreement na aya na tukiandikana no tukiona riu ni twagirio no tawanse stoto nigetha at least to inuanue kimaisha ona nasi akaigana ni at least ona ni gaugaga twana twaka tuthome tucukuru twega ni twaria wega rikuma hau ndituona mathina maria mwinamo ni mwina gota mwendete bia ndio mona atriri anga masi sana nimendete beso na mundu nakwe hau meroreire ni onaga tandu maigaga uguo uri riu ni kioria kega nyajirio kwira atiriri twe andu wega muno very polite and loving todo ti horo na mbeca na ndikwenda kuria uheagwo mbeca cigana no ndirakwira hakwa nie miaka 25 ingirita yo mothe at 50 no heirwo milioni imwe miaka 25 ingirita yo mothe no heirwo milioni imwe thutha wa tungata wa miaka 25 tareke ndiuria tiri tareke tugiuke ha wiro wanyu ni wira kaniritana mundu kenda gutuika nasi ni kuguaga ni calling ati kenda guthi gutungatira muingi kana uthi yake wira ungenda guthi ari wira atiriri iyo ni wani changanya tondu riri ni calling ni otwiragwo ni calling ri tariu hakwa giugari ndendire nasi ni undu by nature ninje ndarutethia andu na pengine he mundu agie wira wa kuruta akiuga atiriri reke join nasi tondu he na mbeca kana ukorwo kwina privileges cia kuhaisha ngathi guthoma you know waje we certificate no rute registered no thie degree no thie higher whatever ginya masters it is there is no limit yes no like masters ginya PhD no gini lakini no girishi irano ndaga ndirago dikiriria kama no kwa stand kuma ale wajibu ogoro ni kamushara gaka kamushara gaka ali onogoro ni nyendete wira ri onogoro ni calling ri ndirakenda kuri ona ni ndira ndira maisha makwa makora mega at least yes riu ri kuga calling na kuga wira reke tuge atiriri wira onogoro ni ndiraruta wira ri reke tuge genuinely ogoro the working conditions are favorable ni guruta wira ogoro ido ici ndiratumira ya tuge gloves ke araru mena guo ngukoro de na gikeno muno kuruta wira hau ule wathi akani no ende Kenyatta kana mama Rusi ikorota agakani muno niki kiratuma murege kurora maundu maugo niki agakani andu marenda guthii agakani na mutingithondeka thibitari no ya mama Rusi nda kunyitana to guthikiriria wega muno itaramba kuria cioto cire ni njumura ciukite ndere marakwira ni marara ciuria no juria kawira o stress ete tondu njigua nginya nasa ni marumaga arwaru kamera dina kuwe na ne to ni godrona nginya ciuria yuka kawi stress ete wira reke gwire ungikorwo na arwaru ta urawadia mama Lucy by the way Sorry, dole wa ona do. Okay. Ugitita mama Rusiri, hau heta kwa accident and emergency. Kana bagazi kana. Akora kwa crowd ya adu. Nwanyita crowd. Reure oyo ni arakwira, riu ginyoga tuika confused. Mwetaga rudeness ri. By the way ikoragwa etagwa burnout. Tondu ndukumenya riu ufagire priorities ni aria arwaru muno ukwamba kumashugurikira. Aya gino ni makuruma relatives ni marakuruma riu ukarigwo atiriri kaiwe na moko maigana ukauga let me finish with this one. In terms of priorities tukone kata twe muralia o na muralia doru areke tukirore ndumiriri neje ni rarumirira nderekira tina muthenya wa muthi ni ya mugomo uyu urikuo wa nurses goko bururi ni muthi ngo ragira thiko ya kana kumariria wambiririe na muthi twina nurse no ratuna kene nurse aidi system ya kamiro 25 no rugamirire nurses kuria ruhonge rwa Nairobi kana ruhonge rwa Nairobi na rutaga wira kuria mama Lucy Victoria mama Lucy Kibaki na
kwera maundu maingi muno aria mathina maria mageragira maundu maria marenda maiguo ni mahenetio kuigana riu nginya makona riu reke meherei maririo meja tondu methini ni mararega kuiguana ndumiririo tumete thini wa Facebook page yakwa njira kwa na namba itu ya SMS area 22488 ya gucithoma na gucithoma uria wandikite ni rwakorwo na thina na nasi nas mugomo wonge ndothiri atia ni ngomba kumuria kiuria kihonia kia mugomo ni uriko sana igira gwiciuria kiuria mbere gitanoka ungiurio kihonia ri ni umenye already ni mweherete tani tuge twi mucii we mutumia yakwa twi mucii already ni umira na haria nja na ni wajia kuga ni tukuri guhitiria ruwa ndino na kahinda ga gukwariria tukuiguana atia na andu aya Council of Governors to nione mwandikite to ni omwiruguru wa ora ngomurikire ya thirikari mukuiguana atia reuri reke njuge tutihentanĩtie na government ndenda ukolektive hau tutire turahitania na government tondu twaikarire thi kuma December tukiuga riu ri reke tuikarire thi maundu maya na kuma December tutire twahitania tondu dispute yumaga between union na aya government, both levels of government ndakwira uguo riu ri twajirie CBA no ri January tukithie meshamanyo meige na twena ginya evidence ya minute how tutina na ginya this day tutire turahitania ni mugregero isi kumina na maneno wira asha problem re ne signatures haya signatures ni kesi kare problem ne signatures nyo era tumire tumeja signature ile kwa mbije teure ogoro kwena agreement ri na ni mwarikania na thirikari ri employer aya ni omaretwa public county public service boards nio maheto mandate iyo employment act ni aretio horocio section 59E kama he mandate mao nwanyita reure union ye kauga terere tondu tutietanĩtie na aya the employer ri na aya age maretwo ministry ni mokire tondu ntwendaga ginya director aigwe ni ndeto ici kana CBA no irathi atia all the government entities were represented ndio ni turashokereria kwa thutha kahinda gatari kuraya ni ndakena muno niwe uratuma ciuria guku thini wa studio mundu gwitwo gicohe kuma Facebook ndono uri uranyandikira ati kuria mwena wa Mama Lucy Kibaki Hospital kwa corona nurses igana ria 8 acine iganu kibilie gukorwa gicokia geithia ndagitari muno no murie kana ni makoragwo na tha tondu ona hindi ya mugomo araruno guthii marathi na mbere gukua gitagwo mzae wa kundu gitagwo nice Soweto nicio ni mundu kiuria kingi na ungeraiga ati kuria Mama Lucy mundu no akue makwiroreire icio ni ciciria ndireigua na ni imwe ciciria ni imwe nitukuhutetie tatwambirie na gikia mundu gitugicoe kuma Subukia rega tena mutikira na ciciji muno wa ndite kana thibitari ni agirie gukaga ndoigana corona ro nditaigana o muthenya kana nditaigana arwaru ona gutarare kengwire ona tutingitarikia tondu wa kirudia Mama Lucy ni nyingi ukira Kenyatta ndwamenya uguo ginya matani tiwoka arwaru aingi gukira aya mathia Kenyatta nikio ndirakwira equipment na ndirakwira in terms of priority ni uguo uraigua andu makiuga ati mundu akwiroreire amenya riu ndikwenda kwe defend no ndirakwira in terms of priority to prioritize no ureda kuheo services bere na no ugo kana number 2 etagwa triage na githungu no anyita riu ungikorwa we for example itada ici turenda kuiga andu aya gutiriri riu nasi ni uyo kana na itada kuma musiru utogo gekatia uhoro wa ikumenya andu mareyo atiriri kaitene kurari atia kana mutigeba kurithana kire giko gikigiyukage handu ha gukigoma ni undu wa equipment riu ri tutiragoma ni undu wa equipment ndirakwira atiriri turagoma simply ni undu wa signature turegete gusainirwo agreement ne body issue mararega gusaina to marega ati besa governor mena fora miretwo COG ya COG eno ri twarikia negotiations ri
they were involved from the one to go. They were involved. Twamitagira hau Delta House every meeting na he mushamani omwe twathiite Mombasa kuria Mombasa nigetha turikie document ino ya na turaririo horo wa unionizable members marenda turore niki giki koma muthondekero mushara working conditions ke icio the ya ogro ni disciplinary action ya ipeko no maundu marateithia murwaru atia maundu marateithia murwaru maundu matirateithia murwaru maundu mau ru ni ma nurses no anyita but murwaru eguteithika riri number 1 tutigukora na migomo for the next 4 years niki tukiri na bargaining agreement ito baidete from both ito atuika partners na thirikari gutiukoro migomo kiria kire yumiria niki gituma atongoria anyu na mutongoria maingiri otete tariko ratika secretary general wanyu wake makia nasi Seth Panyako nierenda kutuika senator nierenda kurugama gituro kitongoria ndugura arahuthira mugomo gwitongia kiuteti digweciria tondu Seth Panyako onanie ingirugama kuria gwitu kirinyaga aya akirinyaga hakwa ni au di father ingirugama kuria gwitu as a women repuli na ojerere udi gosoka weka ati kwareria nurses no kiria Seth arekireri ni guteithia nurses arenda guteithia nurses reke ngwire arateithia nurses tondu kuria wa senate kwendaga stimula ino tureta policies arorete akona gutikoragwa na nurse wakwaririo horo wa policies ya nurses in the senate kana bunge thaici mugomo ni tanu mwiguaga ruo mwana mwigua taru wathio wathoma ngatheti-ini waigua TV ni andu no uka marakwa na itaira ndiraiguire uru mundu aturumite akauga ati nurses ni ku dance mara dance arwaru magiko ona inyuire mwe ikagira ediraini je gatukire andu mwefaraini mwina mathigi na hana kana gakua thibitari kauga kwire umuthi kaneira ka dagitari todo thirikari ndirenda gwi committee guthondeka document ya nurses kana gusaina document ya nurses maratwara students makaruta wira student mena qualification dutete miaka 25 and I know students makoragwa under kiria supervisions nigetha marute wira riu matigetwe kuuri na nigetha tukinya haha riu andu ni magomireri na ni muraigwa twina agreement na twina miario ni turariari then kwena mundu tarario horo wa ma sigire cyarega guka muguthi na mbere kugoma sigine ciraga guka ri to ukithie na mbere na kugoma nginya cioke no ni cikuka we are praying for the best yes kama wena kirio nyinge ciuria ndina nyinge madam horo kama mwega nikwega wonagira kuria Inooro ine TV ni njikarite kuria thibitari-ini regio ni kwirorera Inooro uraigua ngoro yaku atia mugomete ndiraigua uru Kamau ndiraigua ni ndutaga kuria ICU na ndiraigua uru riu mbia ciaga ri okora ituka gutire ri muguthi na mbere kugoma mutingiringwo ni tha mugomoke uyu turenda atiriri kwina level igire maybe utari uranyita kwina level ya kurihana na level ya gusaini turi level ya gusaini document tutire turakinyira level eno yaku biari gutire no korwo gutire biari ci kuoneka cigana no turaria ona ya saino de ni me committee ati mena kigena kiria murenda kana maundu maria murenda magicoka ninge kuhingia mawagome riu ri kaineta gerera tugome ni getha mauge matagitwirire tukiaririria wira wanyu na mundu gwitwo ndagitari mwarimu muthigari wira wanyu ni ritana mutegiro kuiga mbeca mbere mutibatie kuiga iratathi mbere kamutagitungatira muturigite tuka thibitari na ngoro theru na ngoro njega na rendo muingi marihi magoka taru borithi mundu ranjira ta gomaina kumanyira njira borithi minibeda mahego risk allowance nicio matigitikire kugoma matigitikire heririo mutigicoka wira-ini tumuge atiriri tondu ri ni ritana reke turute wira ngai ni agaturiha
Teule no arenda kuria ogiwo ngore kana cia kana cia ngate teule na ciana ndagithora gutwara gakari eni ona digethora gukahana gakari ona ni eni ona ti uguo kejugi atiriri mundu gwitwo Kamau tutirarĩrĩria ũhoro wa mbia tondu ogorwo ni turaiguana na employer agatwira ndingi afford 20 ndina 10 na tukoya ri aya angi marauga gutire employer ni twaiguithania ri mwaiguanire na magavana twaiguania na employer county public service board nicio employers rucio timo na gavana no sarasi ne okagatire irenda erore maundu mothe hamwe tondu githi mutire arutira muingi tayo gikoro guto ni nyandaro ari githi kia bune ngori gitu githi Machakos gutire thibitari tangigira ndigito utirora go umete ko riu ri magavana moiguana nao ri tokore wari wiguana wake utatimatika hurwo no riu ri mwene mbeca rauga atiriri mwene gucaina rauga atiriri gutire tasita bethikiriria kwanja guciria thina uria ndona munene ri kuratuika nurses mani murumaga andu ntareke guthomera ya mundu imwe tina ona tonginya umicokie no nyitire tondu no rugamirire nurses no korwo wi mutongoria wa ndumenyaga uria mekaga ambia nurse aongee ukweli kwanza. Mama Lucy wanakuanga na madharau sana. Imagine niligonjeka usiku nikiwa na mimba ya 7 months nikachukua tax mpaka Mama Lucy. Imagine wakanitukana kutoka saa 9 asubuhi mpaka saa 2 na nikatoka huko sikupewa hata painkiller. Hiyo ni umwe. Morning nurses are generally known to have one thing in common. They are rude to patient. Sorry, maudu maigi muno mege guciria ndo ya te nurses yaku ni makome rude kwa thibitari ya kiria Mama Lucy. Ureke njuki atiriri in every sector no goroni guko turi Inooro ri ukoro na munene isn't it igioka guko nyajie guikia mahigana kumera maundu ri ukoro na next step ukerwa atiriri mokire mwarora unesi atwariria uru na tweko na nona na maundu mauri nikio ndirera Kenyans umuthi kungikorwo na mundu urarumana kanora there is always an in charge. There is always somebody in charge at that time. Ndege muna unisi gari ndo awekekera go kana toke na muno ni uri arakekera wira cio ana sikuiga tutaiga tuningera tuthina mbere na ndere tino no tugakihoya ni gukugea na kihonia na mugicoke wira araruma tiguthinika kule thibitari-ini. Asante sana. Ucio tagwa unisi gari ni tuma nake niwe rugamirire thibitari kana nurses kule thibitari-ini ya Mama Lucy na ruhongerwa Nairobi branch secretary na no akigwa maundu maria kereria megie andu acio kana uhoro wa mathina ma nurses. Gitagwo Njoroge wa Githiji mathaa makwa ni mathia ndikwenda kuongerera undu